ukhohlakele ubekafuna ukuthi ngimfakele i-increase ne uyakhohlwa ukuthi ngiyaba maintainer kube natali ngiyasebenza wangiqosha ngoba angisafuni ukulala nawe ngikhathele uqothile uzongena ne-BVD la ngakuthengela i-BVD ngugqokisile namhlanje usozodelela ulala mahala lana bodla ini wangitshela umama ukuthi hayi ukhuphuzelwe imali into encane nje ukuthi singakhona ukuthi mina naye silalane ngasabe langa lokucala ngathi hayi mina ngize ngomsebenzi ende ngingane encane lo muntu wakhona emsebenzelayo sisihoza umdala nakimi. Guys, thank you so much ukuthi nisahleli lapha nizange nayandawo la kayisethu ukuthi nizojoina my brother lana sichazele kabanzi ukuthi igama ubani kwaye ke wayesibhalele lana ku Jozi Bicycle bhuti wami kunjani? Yaphila kunjani lapho baba? Ngiyaphila nami bhuti wami bengisacela wena bhuti ngiyazi mina nawe sike sancokola before kodwa bese ngiyenzela ukuthi nama viewers wethu ezo understand nami ngi-understand ezinye izinto bengisafisa ukuthi ngikubuze zona mo yabo bengisafuna ukuthi ucela ukuthi ubhuti introduce nje ezicela ukuthi igama ngibani kwaye ke wayesibhalele namhlanje la eshowini yethu. Ngogama nguSipho ngize nginibhalele lana iJozi Bicycle ne mina ngi taxi driver and ngidinekile ngenxa eka owner yami owner yami ngiphilisa kabuhlungu and njengoba ungibona ngentwana encane kanje ngize ngomphande vele ngomuntu ocashile ngiyakhala vele. Ucashile la uhlala khona? Ngicashile baba wami and njengoba ungibona ngina 1 week angisebenzi ne mangiloko ngithi ngifunana nemali yami kulo muntu engisebenzelayo Sis Rose ne ungitshela ukuthi mangabe singakayenzi lento esiloko siyenza ngamanye amalanga ngingachubeki ngiyenza angeke asangivumela ukuthi ngisebenze lapha kuye. So leyo ndaba bhuti wami engizwisa ubhlungu that's why ngikhonile nokunibhalela yabo kanje. Wena bhuti wami uthi ngizama uku-understand la uthi usebenzela uRose wena uRose ona ama-taxi? Yebo baba wami. And manje la umlalo so uhlangana kuphi ema-taxini wena bhuti wami because I believe ma uyi-taxi driver kumele wena ufike u-cash up nje ma kulate sokuceda ukusebenza uhambisa imali ma kufika i-date okumele uhole ngayo begaye i-cash imdabu konto yokwenza yakho nawe uphume kanje nihlukana ngithi niyasebenza nihlanganiswa ibhizinesi leyo mlalano seyingena mase kutheni wena bhuti omdala? Baba wami bengiloko ngizwela kwabanye wabaqosha ne ukuthi lo mama lo uzosola lo msebenzelayo mina ngangathembi ngoba vele ngifuna umsebenzi wabona baba wami. So ngiloko ngisebenza ngifika ngo4 emsebenzini like ekseni yabo ngizothatha itaxi yami ukuthi ngiyosebenza before ngiyemsebenzini umama lokuqala wangitshela ukuthi khona la kumele ngiyukhuphuzele khona imali. Ngambuza ukuthi hayi kanjani uzongikhuphulela imali ngoba abanye basitshela ukuthi vele sihola imali kanje nakanje. Wangitshela umama ukuthi hayi ukhuphuzelwe imali into encane nje ukuthi singakhona ukuthi mina naye silalane. Ngasabe langa lokucala ngathi hayi mina ngize ngomsebenzi ende ngingane encane. Lo muntu wakhona emsebenzelayo sisihoza umdala nakimi yabo. Ungusisi omdala? Umdala so ngasabe langa lokuqala so inxa yemali ngibona ukuthi vele kwamele ngibhadale ngenza into zami ngiqhubeke ngibe right nomsebenzi ngoba ngiyawufuna wabona baba wami. Angicine sevele ngilala naye. So ugcina ulala naye? Ngicina sengilala naye. Mangivuka ekseni obvious ngo4 kumele ngemsebenzini athi ufuna 1 round mangishayisa ngo8 ebusuku baba wami. So nakhona mangiceda ukucheckisa ungitshela ukuthi hayi asithathe imoto siyojika somewhere lana khona ukuthi singakhona ukwenza izinto zethu comfortable singabona abanye abantu abamsebenzelayo. Uthi lapha esukethi uyolala naye nifike nilale futhi? Sifike silale vele ngoba mina imali ngiyayifuna ukuthi ngizokhona ukuvala inkinga zami ngoba le mali vele sihola yona encane. So manje la ekulala leni ngoba nilalana kanje obekalala wonke nje umuntu omqashayo ulala naye? Lo mama uyuza thina abafana abancane ukuthi vele simsebenzele ngoba uyazi ukuthi asinamali ukuthi sizenzele izinto zethu. So yena uyakhona ukuthi mangabe sicede ukulala naye uyasenzela lento at least kancane akhuphuze asiphe yomholo maceda asiphena le mali vele ukuthi sibe right nathi. So ngiqina ngibona ukuthi hayi maka lento ngiyalimala. Sininini mangithi ngilele angizizwa kahle yabo nginokuphupha izinto ezibi yabo. So ngaqabanga ukuthi hayi uzothola ukuthi lo mama lo uyasiyuza
or yini uhamba amasangoma or yini angi-understand yabona baba wami. Ngathi kunomuthi owusebenzisayo and lowo muthi mhlawumbe ufuna igazi labantu abancinci. Ya lento nami ngiyibona kanjalo ngoba kanje the way asiphilisa ngakhona hayi abaningi vele bayekilile nokusebenza. Mina ngaqhubeka ukuthi ngizosebenza kodwa kanje ngiyalimala nalaba abe-age yami. Mangithi ngivele ngifuna ukubabamba sekangitshela ukuthi angangifunela nabantu ukuthi bangidubule yabo. Ngoba ngithatha abantu ngifuna i-age yami. So njengoba ngifuna i-age yami sekangitshela ukuthi mina kumele ngihlezi ngibe naye yabo. So manje okay ngiyaku-understand wena mputo omdala. Ngizama uku-understand ukuthi ngoba usibhalele thina ukuthi sikuncede siyijoze ibhayisikobho. Thina singena ekuthenini sokwenzakalani manje? Mhlambe akasafuni ukukubhatala sekakugxothile kwenzakalani? So zingikhonile ukunifonela nizokhona ukuthi ninginqede yabo ngoba ibhlungu. Lo mama sengisho wena ufuna sikuncede ngani wena bhuti wami njengamanje kule situation yamanje? Ya mina ngifuna ungincede ukuthi umama akafuni ngimbhadale imali yami le ngisebenzele. Oh uyakoloda. Uyangikoloda umama. For ixesha elingakanani? Una 2 months akangibhadali lo mama. So mina ngithi bengisachubeka ngithi ngizoshaya mase ngiyabona ukuthi hayi kulimala mina so wavela wangiqosha nasemsebenzini. So kule 2 months wena bhuti wami still mawufika or uzothatha imoto uzo-check up usafuna ukulala nawe still kuyo le 2 months still esakukoloda? Uyenza kanjalo athi mangalali naye kunamali engizoyihola kamane ngihlale ekhaya angazi ukuthi ngiphile kanjani athi mina ukuthi ngibuyele emsebenzini ngibe right kumele sichubeke silale sithi. Bekakubhadala kanjani eqaleni ngeveki o ngeminyanga? Awu bekangibhadala ngeviki. Ngeveki bekakugaya bomamalini kanje? 800 or 800. Yeah. So mangicalculate ukuthi mhlawumbe 800 abawu4 wena bhuti omdala mhlawumbe ngo 3.2 lapho plus 2 months kushuthi kahle silwela boma 6.4 imali okolota yona mase iphelele roughly. Mangicalculate vele iyafika lapho kuleyo mali. Iyafika. Okay, no wena bhuti omdala ngithi manje wena into ofuna sikuncede ngayo ukuthi sihambe siyoconfront umama sicele le mali yakho okukolota yona. Lento ngisicelela yona vele ukuthi ngoba ngiyayifuna ngoba noma stand wami nje ufuna imali akafuni ukuzwa itoku zokuthi wena nomuntu omsebenzelayo uqoshile okwenzakalana akafuni ukumamela into ezinjalo. No and kwamna nginembuzo for yena wena bhuti omdala ukuthi wayezoba nobukhohlakala obunje ukuthi wayengayifunela indoda yakhe yamampela ngomuntu otshatile unendoda mhlawumbe. Hayi ngalo esilanda khona ama-taxi vele indoda yakhe siyayibona kodwa ngapha sithathela khona ukuthi sizolalana khona hayi umuzi nje u-free. Unendlu lo muntu unendlu ezimbini khona indlu la akugcina khona ama-taxi okuningathi ifamily abaphila khona and then kunendlu yakhe yena wenza le into zakhe. La ganga khona vele unendlu yakhe la esilanda khona ama-taxi kukwakhe vele yena nendoda yakhe. Lana kwenye indlu yena vele esinokwenza lubuna lobu stoti asifundisa bona sabantwana abancane kanje. Awunayo vele leyo ndlu leyo. Okay, so wena bhuti ngoba uthe sifike sipake khona la ekoneni manje siya endlini kabani? Siyaya ku-House Rose lo ngimsebenzelayo owunayo yami. Yebo. Ngithi siya kweyiphi indlu? Siya kule ndlu yakhe nendoda yakhe or siya kule? Cha siya kule siganga khona la sigangisa khona thina yena vele. So mfumane khona marusho? Kula ngineshow khona ngoba ama-taxi angithi wonke umuntu uphumile. So yena uyena. Ngisho ukuthi nala khona nalo amvalele ngoba ukhohlakele lo mama. Mhlambe no yabe sincede kakuhle mangabe uvalele umuntu ezosichazela kabanzi ukuthi umvalela ngandlela eziphi. Ngiyazi akusindawa ayisindawo usudoko ligayele thina kodwa ke kumele sifande out ukuthi yini le emenzayo yini le emfunisa abantwana abamncinci futhi usisho na ukuthi mdala kwaye ke unayo indoda uyayibona leyo nto. Yebo ngiyayibona baba mina ngajabula kakhulu ukuthi iphele lento namhlanje ivele iphele angiphi imali yami ngoba nami ngifuna ukuvala amabaka wami angifuna uqoshwa bangilahlela impahla zami ngoma stand ukuthi ukhole nje yami because imali yakho leyo yabo. So ngoba uyasho ukuthi kuseduze wena nje mangazi siphuma kanjani siya straight akukho kude. Sikhona la? Yeah 1 2 Dladla Libus 2. La no Mr. Jones can you go Mr. Chi? Let's go my good sis. No wena balela ngikubuza kanje ngoba ngizama uku-understand wena mfethu ne kodwa ngiyakucela wena ndoda ngumfethu advice from mina to wena ngoba uyabona singamadoda sonke la futhi singamadyana ngiyemfundiso ngendlela nami umunye umuntu wangithi nje indlebe kancinci yabo. Ndiyakucela wena mfethu mawuyibona into in future naba kuthiwa inemali ngaphakathi and udinga imali wena empilweni yakho mawuyibona ukuthi leyo nto ayihambelani nokholo lwakho alikho ithuna lendlalo kwaqala wena bhuti wami uyangithola
ya kukhona eminye imizamo ongayenza njenge-out empilweni than ukuthi umuntu ekwenzise into wena ongekho comfortable ngayo njengalokuthi ugcine sewulala nomuntu omdala esuke emdala nakuwena uyayibona into efana nani. Hayi sesifikile kulana Khona la izinto ezi-wrong khona. Manje shuthi kunabantu lana abanye nguye kuphela. Hayi yona sihlezi singena ngale side hlezi ayi-1 ngapha. Sanibonani? Yebo. Sanibona umuntu omdala. Ithi team umuntu omdala. Sothi ubani umele ephumele ngaphandle. Angakwazi umuntu Sanibona. Sanibona manje. Ninjani manje senichamuka ngamakhemera kwenzakalani? Ulo Ulo futhi. Ulo futhi. Ulo. umuntu omdala umama ngiyaxolisa. Ngifuna nemali yami. Umuntu omdala ngiyaxolisa. Ngisa ngemali yami mama, uzothi ulona. Sikhulumile nalomuntu lona angazi ungifunani. Angazi ungifunani uloku uyangilandelela. Ngifuna imali yami. Manje soza namakhemera. Umuntu omdala. Uzala namakhemera, uzala mina ngamakhemera. Uqoqile uzongena ne-BVD la. Ngakuthengela i-BVD, ngugqokisile namhlanje usozodelela ulala mahala lana. Bodla ini? Why singalalani khona la sithatha ama-taxi khona? Mfana ngicela ehlisa umoya wena ndoda Indawo yebusiness lapha ya. Mama sanibona umuntu omdala sanibona. Ngiyaxolisa ukuthi manje umama ngiyabona sekaphuma inhliziyo ingaphezulu sekayalwa nobhuti lana uyabo asiselanga ngokulwa la wena umuntu omdala besithi nje sibhalelwe ubhuti igama lami ngulava. Lo usile nengangitsheli ngaye. Okay, usile. Ngikuxelela ngama ngikutsheli ngaye. Okay. Yebo mina ngilava from iJozi Bioscope sihamba neteam lana sisebenza ngawo lama camera wabonayo. Okay. Yebo umuntu omdala. So ubhuti ngobe esichazela nje siyabona ngathi senivele na wakuxelela ukuthi wayisilana namhlanje. No ukuthi uyangihlukumeza njalo yakokota manje ngihlanyisa wesi sekazongizela namakhemera. Ethi ugogotelana. Ukuthi ngimmaintainile. Umaintain kwaphela lezona. No mina ngifuna ukwazi why wena ukuthi inini into eziningi kanje. Angithi wena uthe ufuna ngiyasebenza wangiqosha ngoba angisafuni ukulala nawe ngikhathele. Wrong umama wabantu nabantwana bebabadala nakimi manje. Ukhohlakele. Ubekafuna ukuthi ngimfakele i-increase ne. Uyakhohlwa ukuthi ngiyaba maintainer kube natali. Unokuza nje sithubeni athi ekhaya ngazi inkomo ini. Ya ngumsebenzi wakho. Ufake imali. Thulani umngani wami wamqosha ngoba beyangasafuna ukulala nawe. Umthulani Wamqosha noThulani. Lana emsebenzini mangilanda imoto ngo4. Umama ungitshela ukuthi mama Rose usile ngisajusanga Oh mama uwe noThulani kusho ukuthi nasena noThulani uyenza into enjalo naye wakusajusanga uThulani kusho ukuthi bathumelene no lo ngoba akusihuye laba abanye ke ngoba ngiyeva sengivile nje ngondlela abanye bakhuluma umbhedo wodwa ayikho yonke lonto nayo uThulani ayikho ukubuza la kuwena okay ngicela ukubuza la kuwena umuntu omdala ubhuti una 2 months ungambhadali and wena umqoshile lana umsuspendile awusambhadali ngoba akasafuna ukulala ngitshelile ukuthi impahla bengimthengeleze emalini angithi na wazi isipisi ngami wazi isipisi nele sport yazi ngoba yazi mhlawumbe unobangela walo ngiphupha kanti umqolo wami ubuhlungu ngapha drive ngihlala esithini mangibuya kumele ngishaya ama round lawo awafunayo wena yabo umuntu omdala ngithi naye beka kuservice so kuloku kuservice kwakhe uzothola ukuthi ustophiswe yini manje ustophiswe yini no uyazi ukuthi wenza ngoba akasafuna ngithi not ukuthi akasafuni sekaletha imali eshodayo manje sekaneyidayila akazenzayo awuthi umtshelile leyo nto ukuthi uletha imali eshodayo uletha imali eshodayo uzosho kanjalo ngoba nginibizile ayisodila naye ngeke ezexoke thina amaxoki siwaqhelile ngono la awuza uzocheckisa ne yena wacela ukuzocheckisa lana uye wazikhethela ukucheckisa manje wena umuntu omdala indoda yakho ikuphi ihlala le kule enyindlu ngobhebi ingabi namahloni masendaweni umbize umuntu omdala nakanje manje ufuna ukubizwa ngobhebi indoda yakho ngoba my brother uyangichazela ukuthi ngathi wena unomuzi onawo la ukuhlala khona manje lo muzi loyo bagade ama-business la wena wenzani la wenzani lana it's safe ngeke uthi u-business woman unamateksi uhlezi ubonana nabasebenzi bakho khona umuntu abashekisa kuye le awusuka uzocheckisa after hours u-expecta in
Uexpect ukuthi umlungu wami efike ethi uzocheckisa nayo imali ethatha imali yakhe ethi phaka itaxi yami uhambe yilento mina engiexpectayo. Ushekise kumuntu omdala uhlala phambi kwakhe isandla wenze so. Hawusile lo mama. So manje wena njengomuntu omdala uyangiqosha. uthe mangayenzi Mangayenzi uthi uyangiqosha lo mama. wena umuntu omdala ngoba manje sekayenze kanje isandla kanje wena njengomama kuyena yini ungamkhuzanga wathi mntana ngathi kuye umama wakho uyamenza kanjalo na wathi uyangilimaza ungiqeda igazi ngathi umama ngoba yena une yini ngafuna ukukhuluma into eziningi wena wathini wayivumela nawe bawuyifila leyo something izinto zakhe zomsamo ineza usangoma lo mama lo bathi uthi kune room enomsamo nenzani lapho wenzani kulelo room manga kuna room lamazamo so singangena check uMr Jones lapho ukuthi akuna angangena check akuna Mr Jones please check inside if there is someone because ngathi if there is someone please bring if there is whoever that's there bring him outside kule room elihlezi izinto zakho zomnganga ngazi nokuthi yini khona lo ke Mr Jones check everything in that house mama mina into imali angeke ngibeke lapho silala khona ngoba I'm not safe wena ungathi ngilele ebusuku ngikhona ungene ngaliyo tshontsha imali why wena usile ngakubhaca last ngamtshela ukuthi mina nginentombi enomntana nami wathi mangabe ngiyaqhubeka naye uzongifunela abantu njengoba yena uyi-owner athi uzongifunela abantu banqqume lo mama uthena nabantwana mama ukhuluma manga unamanga la umuntu omdala yazi wayisilana ngikutshele uyazi wayisilana namhlanje sizofuna imali kaBhuti 2 months imali inona Bhuti mangibala yonke mangicalculate ngoba ngeviki ungipha 800 2 months ngicela sibale uyenza ngathi awazi uyazi 6.4 sifuna i6.4 mama thina isikolo sikhona la enhloko nabasiphethe imali siyaxelela sifuna i6.4 manje that money anginayo that kind of money unayo unamateksi muswena yabaka check imali le ayikho lani imali imali ayikho lani so uthi senze kanjani thina yo sile besacela ukuthumelele le mali njengamanje into esizele le mali sifuna usithumelele yona njengamanje le mali le anginayo manje isebank isebank khona kanti umuntu omdala sekamdala ngalendlela ukuthi akasebenzisa app mhlawumbe ukuthi usile lo mfana ngithi wena ayikho kule app ayikho umuntu omdala lana kwe app mhlawumbe le mali bayengangifuni imali app yakho okay it's fine akasafuni kulala nawe umntana abantu uright ngawe umuntu omdala and umdala kwamele uyistop ngibhadala ukulala nawe awuya kumphendula ihotela yakho angithi wosuku babhukhile labantwana adla mahala ngimthengela ukudla umuntu omdala awuzela angithi wena bo ufuna leyo nto angithi bo mangabe ubekazi ukuthi mina ngilala nawe umuntu omdala mamela okay yizwa la umuntu omdala asifune kwazi ukuthi kwenzakaleni angithi bowulala nomntana and which is wrong ungafuni ukuthi size sibe deeper ngoba sogcina sikubophela nezinye izinto ezirong imali leyo manje ngizayitransfera and enye into make sure ukuthi ikeyes emoto yami yanginikeza khona manje ngamani nginikeze yonke into angithi so let qala transfer le mali futhi ibile no Mr Jones let transfer into our account we gonna take it out njami so withdraw le mali masifika ngendlela awuphathanga phone lapha lana ngiphathanga ngiyayibona ngeke iclock ngeke siyibone my clock nangu Mr Jones baze bangibambela ngoma stand wami ngoba ngicela Mr Jones please deal with it angithi la sizele imali yebo sele imali nothing much aselanga uzoxolisa ufune next angifune next kwakhe mina mawuthola imali uhappy no hayi mawufuna imali njami ngicela ujoine lapho Mr Jones ubone ukuthi uyayifaka njani kwamampela angithi 6.4 yebo ngicela bajoine uyibona ukuthi uyayifaka nje kwamampela guys sifikile ke lana ngoba niyabona uMr Jones usabhizi lapho nomama basazama ukuthi betransfer imali ka my brother ngoba isikhalo sika my brother beyikuthi yena into oyifunayo nje ukuthi ufuna imali yakhe oyikolotwa ngumama okuningi nanani sesomnceda ke thina my brother sizizama ukuthi simse ebantwini abazokwazi ukuthi bemhlambe just in case mangabe kunesinyama wasithatha lana emntwini omdala ngoba uyasho ukuthi akamthembi and no Mr Jones uthe kune room elingavuleki lapha ongene ngakhona kodwa ke ngoba besingazelanga into lezi personal ezikamama thina sizele imali and nalomuntu osibhalele uthi yena masithathe nje le mali lena siphume siphele kumama so wena mbukele mayingabe unenkinga nawe lapha emakhaya ungalibali ukuthi usimelele on josiebioscope.co.za or usifollow ishare inkundleni zethu zokuxhumana sikhona lapho ku Josie Bioscope on Facebook Josie Bioscope on TikTok zonke nje inkundla
zokuxhumana siyafumaneka. Ungalibali ke wena mbukeli, the most thing yokuthi usubscribe la ku YouTube channel yethu, ucomment, usixelele ukuthi ufila kanjani wena ngale episode yanamhlanje. Into esifuna ukuyibona nje ukuthi umama uyabhadala kwamamba. Kuyalunga Mr Jones, did she send? Mina into engifunayo ukuthi Oh okay. Mfethu so ngicela mama akunandaba ngeke nabo bengamqashi as long as ngeke eqashwe uwe. Mfethu hayi danke yokuthengisa mfethu ngicela mama ayish mfethu bengicela ukuthi Mr Jones let's go. Bengicela ukuthi mfethu sihambe nawe if uyavuma ngoba angazi ukuthi lo muntu omdala beka kwenzani yabo ngesikhathi nisalala. If kuyavumeleka wena ndodo ngumfowethu siye emntwini ongakwazi ukuthi sibone ukuthi mhlambe khona isinyama owakushiyela sona mhlambe khona ubumdaka okushiyele bona yabo. Ungavuma ukuthi sitholele umuntu wesintu mhlawumbe ongakwazi ukuthi ekugeze yonke leyo nto. Ngingabonga kakhulu ukuthi izefike nalapho ngoba esha ngithembi lo mama ngimthembi nakancane. Ngifunele nabantu azongiprotecta ngoba njengoba kuyenzakala kanje ngangifunela nabantu bangibulala ngazi. Because sengisaba lokho wena mfethu ukuthi uthola mhlawumbe ukufakela isinyama esikhona. Mr Jones, where did you park?